apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Itatawanan ni tatang yo. Agsubli tayo ni iti lugar ang nagkapuak. May mayat ijay tada ni lolo yo akadwa tayo. Ijayak ka din nga agadal, nanang. Wen anak, asidagmat ti pagadalan ijay. Kaslamat lang dito eh. Ang mga nuluko mo't dagiti ubing ijay. Uray adan na luko No saan mo ida patulan? Di na ka anwan. Namabalin kat dito'y lakuman. Awan nga mintiam amok ijay pagadalan ijay. Awan ti pagbiyagan tayo dito'y anak ko. Karpintero ti trabaho idi ni tatang yo. Itataawanan, kasano tayon? Masapol ang makigayimak to. Tapno adamat kadkadwak to ijay papanan tayo. Kapilitan na kasta ti aramida, anak ko. Sana bale, adamat ka kasinsin mo ijay. Nga pa'y ngay. Kaya't kadimot ni manang agsubli tayo ijay lugaryo, nanang. Awan pa'y matimbaganan o kayat nawan no saan. Naimpakim ka din dagiti gargaret mo, Leo. Wen manang, nga madanaganak no mapanak to iti pagadalan. Anya ko matipagdanaga, maading. Siyempre, kabarbaruak. Kaawatan nga awan pa'y gayem po ijay. Adamat dagiti kakasinsin tayo, ijay. Saan ko matida kaadalan? Anya ko mano saan mo ida kaadalan? Amang ano nalaing damang buli. Nang runan agdadamo akas kanya. Nada nalay nga mang buli nga ubing. Saan mo nga'y palubo sa bulyanda ka? Amo matiag karati? Apay kumapaabak ka nga'y? Saan ka kumangagbalin na takrut? Madimat ano karatsek ida? Awan met amuda iti karati? No, sika ti mangirugi wano mangbuli. Talaga sana mabalin. Ngam no self-defense ti aramidem, awan basol mo. Bagtasimbang put kayaw, anak kaw. Kunak no anusan nyo lat tati agyan ijay, ay nawaw. Dandanisan akayat ni Leo ti umay tatang. Apay ka naw, imbag dito'y ata datalon ken bangkag nga obraan tayaw. Kasta nga ron timbag kadagiti anak ko tatang. Imbag ang awan pagbiyagan mi ijay. Inak ibaga kadagiti kakasinsin mo, ta isuda ti kaduam amapan iti pagadalan, anak. Umay kayo to kasari tayo ti maestro, wano maestrak. Sige nga rod, kaduan ka, tapno mamaamok mo't dagiti mamaestra kan mamaestrom. Wan nanang, kampantiak no da kayo ti kaduak amapan iti pagadalan. Inta nga rod, tapno saan ka amala daw. Kalpasan na, agawid ak tumatlaang. Kabarbaro ka dito'y pagadalan niya. Uwan manong, apay ka di. Panagkitak kan ka, takrot kan lampay ka. At dapay nanang mo nang itulod kan ka, laklakayan kan. Saan ka kadipay anapusot? Imay nalaki na sao dagiti manursuraw, manong. Makisaw ka di, adida ka babautan? Sige, dapay papanak, manong, ditakan. Hoy! Numaminsan nakasarsarita ka, dinaktaltali ko na. No awan lati na era na ang maestra iti asidag.
pinanaltakan. O, apay analiday ka si Mangpet? Adda na laing nga mang buli iji pagadalan nanang. Saan nakalakit di asaksaktan? Saan mo patpatulan, ah? Kurang ti panunot na ti kasta at tao. Pasensyak, ang ingat kabailak nanang. Saan ko abalsen? Angam na mapunuanak. Makita na ti di na pa'y nakikita. Ngamtay ko na kon. Liklikam no mabalin tapno saan ka may sagmak. Naglablabos tayo dya tao. Ang mga nudyak makapagtapal. Adda kamat gayam, lampay abakla. Sa anak alampay, kan adda sa anak abakla manong. Anyang ingarad. Awagan daklatan itinagan ko manong. Noan niya ti kayat kung ipanagan kan ka. Ison, awan ti mabalin mo, nalawag? Awan ti nalawag, saan na saya ti ibagbaga manong. Ne, adan sakit sangi mo na. Amin tayo, kat adda sangi na. Kayat mo ti makaraman, si kaalampay abakla? Nanyaman ti kayat mong iparaman. Jak kayat aramanan, di takan. Naglastog na jay. Addan to gundaway aparamanak day jay tao. Naturod asumungsong ba't ti loko? Anya ka di daytar aramidem lihaw. Kumugtar ken dumanog kamay. Agin ensayo ak, lolo. Anya dayta ensayaw. Ensayo iti karate day to'y lolo. Apay nga agin ensayo ka iti karate. Adda ka busur maw. Awan lolo. Adala isagsaganaak. Amangan no damang libat kanyak. Apay kumalibatan da ka. Di tayo mo lolo. Daytoy ket may sa klase ti ehersisyo tapno mawatwat ti bagbagi. Ibaon ka pa'y man nga raw. Tayong ka gumatang iti muskadak. Sapay medyo nasipngat lolo. Itay kumapay saan ang nasipngat ng imbaon dak. Kunak no adda pa iti panghikikak awan gaya man. Sige nga ron lolo. Mapanak. Alaam dyan linte. Tatno da pagsilaw mao. Ne, muskada mo ti ginatang mo, loko. Sika ka diti ag muskada? Sika, bakla alampay? Muskada ni lulok daytoy manong. Aguray ka pa'y man dita, tadday bagak. Ay, agdardarasa. Tamasapol ni lulok daytoy muskada na. Adala iparaman ko kan ka, loko. Di nakasidgan, ditakan. Bakla talaga dayta. Nagpartak ato maray. Kasla kabalyo. Takrot a bakla. Ay nawaw. Adto iti muskada yo lolo. Apay akasla na bambano ka, paw. Awan daytoy lolo. Nagtarayak laeng tapno mabiita ka makadanon. Kasta ka day. Kunak laki din no adda kabutang maw. Daman damagak lolo. Saan tayo kadi akabagyan ni Mark alias Dugpa? Ay, saan na paw? Apay. Dinamag ko laang no kabagyan tayo lolo. Apay ang Dugpa ti birngas na. Nalaing ngamin ngagdungpar iti pada na ngagtutubo day jay. Iso binirngasan da iti Dugpa. Kasta ka di lolo. Asino mo tinangbirngas ken ko na iti Dugpa? Kaya ka mo. Kasta lang mo tinangag ko sa uda. Ay apay, dinugpa nakakadimay. Ay liklikam tanapig sa dadya tao. Awan ti makaabak ken ko na iso akabuteng da. Adda ka di kinaapanan? Awan pa ay talislis yan da apo.
lalaki ang nasabat ko, kasla dalang langgong na. Apay, adda ka di madingay na ramid nakin ka. Awan pa'y matkit di lolo. Nakangirsi a sumabat. Dinardaras ko matantipim manawa ta mabutengak. Kasla ngamin dumongpar. Amangan no ni dugpat idakdak amatam. Langgong day jay ditoy. Naturad nga garamid iti kalukwan tawan ti kabuteng na. Iso ti pagbutbut nga dagiti kapatadan na. Nalaeng amang lukaw. Amang ano iso nga rod, lolo. Medyo natayag. Kan nabakad ti bagina. Ay no nabakad ti bagina. Iso. Laklakayanan ngam high school pa ilaang. Medyo dambal nga min iti pagadalan. Iso alim makay nga estudyante. Isumat lagaya malolo. Nalastog talakayan. Nga iso ka na yun timang buli ka ni Leo. Nalabit nga isaw. Nangagkuti saritaan nyo ka ni Lolo, Manang. Masiguradom ka di ani Manong Mark tinasabat mo? Nalabit ading ko. Iso lang matimbagan ni Lolo ang naluko ditoy. Ibagam kanyak, nadaramidan na kan kada dya, dugpa. Oo. Apay nga namang mas ka. Saan mo alablabanan day jay ang mga numay sagmak ka? Saan ko alabanan tinasayat at tao? Ang no pagaramidan na kay timadi. Jack ti palubos, Manang. Bye-bye amlatan. Tawan mat inaramid na kan ka ading ko. Awan pa ita. Ang no mapanuy-nuyan. Mga nadaramidan na. Jack mat ipalubos daytan Saan ka nga gararamid ading ko May mayat matlaang no lumiklik kay tikas tabanag. Uwin ang marwam ti kasta klase ti tao, Manang. Ubing kapay. Bye-bye at tinataangan timang disiplina kan kwa na. Ado tinataangan ditoy. Di damot disiplinaan da dya tao. Ne, kaslama di ti pa nagkit-kita kanya si Katakrot. Tapay ko mama di Manong. No saan la apagadalan ti ayanta, makaraman ka kanyak nay. Saan ka di nga imbagak ajak kayat aramanan? No anyaman ti iparaman mo? Ure saan mo akayat no nagdison? Awan maaramidam. No ti mga pros. Dahito matibagakan ka, dugpa. Saan na makapuling ti dakkel? No di kat basit ti makapuling. Ne. Ita man pa makangagak iti kasta. Kayat mun sa talaga ti makaraman ay nawaw. Pagadalan ti ayan Manong. Saan aditoy? Ilugar mo ti pagaramidam iti saan arumbang? Sa dino nga rod ti kayat mo arumbang. Agpili ka, taijay tangag kita. Dita ka! Napanan ti loko. Naglaing asumao ti takrot a bakla. Umay naktuman sabtan ni Jay dalan no alas 10 tamapanak ijay ili ading ko. Uwan Manang, sakbay nga alas 10, adakto ni Jay. Aglino nga kadagiti kayo iti asidag Manang. Sige man nga rod, adang amin gatangag ang mga nusan ko amaawit. Sige Manang. Uy, igatangan nak iti paborito ka masida Amumon. Amo ka, Adidas, kunamanan, ay nawaw. Naglaing ka talaga Manang. Dandanin alas 10, ngamawan pa ni Manang. Inakaglinong iti sirok ti kayo iti asidag. Urayak iti ni Manang. Sa nabali tamatan awak no sumungad. Agtugawang iti rabaw ti bato. Naway ang makitak ni Manang. Dinak makita. No tumangad. Kada nakalinged ang natatayag aruot. Ngem makitak tanangat nga to ti ayan ko.
tungad. Ay, anya itong tiaramidag. Sa pewan kadwak dito eh. Nay, ada mo na pintas sa dayag. Saan ka di si katikabsat ni Leo? Ha? Apay ka di. Di na kasitgan. Ay nawaw, nagpintas ka. Apay no aprusak lang tatakyag mo, Saan? Di na kasitgan. Ay, nawaw! Di mo asitgan ni manang ko. Ne, nagmayatan. Tuwa kayo apang ipapasak itigatal tigamgam ko. Tiku na ma. Manang Rhea, umadayo ka. Taikak man iti pagnakman da iti adug pa. Darasan. Tagan na nagkading ko. Ita, makita no asino ti baklak ang takrot ita. Ne. Nalipatam samat no asino ti kasangsangom, ha? Di nakadiamam mo. Amam mo ka. Si kanidug pa. Dugpa akas la parot analaing aglabid. Imbag pa'y aji parot ta makaayayo akitaan. Gamsi ka. Saan? Oh, dumarup kan o datulang mo. Naglastog kan? Adto'y ti danog. Nasanggak. Adto'y matikog tarap. Adto'y pa'y. Anay ko. Apa yan? Kaslamot kabalyo ti kong tarmaw. Anay. Tumakbir ka dita. Kas kalaaso anak kakukot dita. Kas kaman analukot-lukot. Kaya't mabay Ay, huston, Layo. Huston. Karatista ka magayam. Sorry kunak no takrot ka. Ay, nawaw! Saan agaputa saan ang matagtagari, ingka ipaspasuli. Awan ti nasaya at nga itdan ti panagbuli iti pada a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Fanny. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.